ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода Қурбон. вазъ, дурнаму ва дигар кафолатҳои ҳуқуқӣ, мақом ва нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими низоми давлатдорӣ натиҷаҳои назаррасро дорост. Инак 30 сол. Конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат мебошад. Зеро ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз маҳз ба шарофати таҳаммулгароӣ ва ҷасорату матонати сиёсӣ бо ҳамовозаи мардуми соҳибмаърифати тоҷик қабул гардида имрӯз барои устувории пояҳои давлати мустақил хизмат менамояд. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. таърихи ташаккул ва марҳилаҳои тай шуда Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бахномаи миллат пазируфта шудааст, бо давраҳои муайяни таърихӣ имрӯз кафолати зиндагии шоиставу бо ифтихори давлатдорист. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахномаи миллат дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон, пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу собот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. дар тӯли 30 соли қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта мо ба як низоми нави қонунгузорӣ, ба як низоми нави давлатдорӣ роҳ овардем. имрӯз Конститутсия ҳамчун санади мукаммали ҳуқуқӣ муносибатҳои муҳимтарини давлатӣ ва ҷамъиятиро ба таври васеъ ва фароғ танзим менамояд. Конститутсия ҳуҷҷатест ки ҳамчун сарчашмаи ташаккули низоми нави қонунгузорӣ иштироки озодонаву васеъи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ва идораи давлат таъмин намуда барои ояндаи дурахшон замина фароҳам меорад. Ба ифтихори 30-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст ки дар боз ҳам таҳкиму тарғиби арзишҳои миллӣ ва донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон нақши муассир бозид. Ин санади муҳим бахнома ва шоҳсутуни давлат маҳсуб ёфта. қабулу амали он барои ҳар як шаҳрванд падидаи таърихиву тақдирсоз аст, зеро мардуми тоҷик бо майлу иродаи худ бо роҳи райпурсии умумии халқӣ имконоти ҳуқуқии қабули бевосита санади волои миллии худро амалӣ сохта. Бо шарофати он дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдевори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро таҳким бахшид. Конститутсия барои давлат ҳамчун қонуни асосӣ хизмат карда аз дигар қонунҳо бо хусусиятҳои хос фарқ мекунад. Ин санади асосӣ пеш аз ҳама муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим дароварда дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад ки асоси сохтори конститутсиониро муайян ва бевосита амалӣ менамояд. ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳиби истиқлоливу озодӣ самараи низоми судманди давлатдорист ки дар шароити кунунӣ дар заминаи пояи устувор Конститутсия бо саодати миллат ва кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ пойдор аст. Бо дар назардошти ин Конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад. яке аз дастовардҳои гаронарзиш барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик ин дастёб гардидан ба қабули Конститутсия ба ҳисоб меравад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки истиқлоли давлатии миллии моро аз лиҳози ҳуқуқӣ расмӣ намуда ба ҷаҳониён Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявии ягона муаррифӣ намуда Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст намуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар худ беҳтарин арзишҳои волои ҳуқуқи инсонро ҷойгир намудааст ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф карда шуданд. Мо тавонистем бо амали меъёрҳои Конститутсия дар давоми 3 сола ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидем. Соли маърифати ҳуқуқӣ метавонад барои таҳким бахшидан ба волояти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории соҳавӣ мусоидат намуда бошад. барои гузариш ба марҳилаи нави рушди ҷомеаи кишвар ба сӯи бунёди давлати ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ ва ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим ва муассир гузошт. Дар заминаи меъёрҳои муқарраргардидаи бобу моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои мухталифи мамлакат тадриҷан рушд карда барои сокинон шароити зиндагии шоиставу арзанда фароҳам омад. Тоҷикистон чун субъекти мустақил ва баробарҳуқуқи низоми навини давлатдорӣ ба мақому манзалати шаҳрванд ҳуқуқу озодиҳои
инсон арҷ гузоштанд таъмини зиндагии арзандаву босаодатро барои ҳар фарди кишвар бо асноди ҳуқуқиву меъёрӣ кафолат медиҳад. Ин аст ки бо такя ба ин бахтнома ва пояи устувори давлатдорӣ инкишофи бемайлони иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин шуда дар заминаи якдиливу якпорчагии ватани азиз сокинон дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар мебаранд. Ин ҳама аз бузургтарин ҷашни миллӣ истиқлолият манша гирифта дастовардҳо аз ҷумла низоми устувори давлатдорӣ ва пояҳои он арзиши олӣ дониста мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Ахбор. дар маркази байналмилалии намоишгоҳи шаҳри Душанбе дар доираи намоишгоҳи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2024 зиёда аз 100 ширкату корхонаҳои ватанӣ ва хориҷӣ аз 10 давлати дунё молу маҳсулоти худро ба намоиш фурӯш гузоштанд. Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. намоишгоҳи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2024 ки аз 24 то 26 октябри соли равон идома ёфт, аз лиҳози иштироки ширкатҳо пешниҳоди номгӯи молу маҳсулот ва хизматрасонӣ нисбатан самаранок арзёбӣ карда шуд. намоиш фурӯши маҳсулот ки ба густариши минтақавии фаъолияти иқтисодии ширкатҳои иштироккунанда ва пешбурди маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ равона шуда буд, дар доираи баргузории он намояндагони тиҷоратӣ шарикони нав пайдо намуданд. дар доираи он созишномаи ҳамкорӣ миёни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттиҳоди байналмилалии ташкилотҳои ғайридавлатӣ Ассамблеяи халқҳои Авроосиё ва Африқо ба имзо расид. бояд гуфт ки барои ташкилотҳои ватаниву хориҷӣ дар ин намоишгоҳ имконият фароҳам оварда шуд ки молу маҳсулоташонро муаррифӣ намуда майдони бозори худро васеъ созанд. ҳамзамон онҳо метавонанд бо истифода аз имконияте ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барояшон фароҳам овардааст, дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ корхонаҳои нав таъсис дода ба истеҳсоли маҳсулот машғул шаванд. дар намоишгоҳи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2024 беш аз 100 ташкилот молу маҳсулот ва хизматрасониҳои худ ки дар бозори истеъмолӣ рақобатпазир мебошанд пешниҳоди мардум намуданд. аз ҷумла молу маҳсулоти ниёзи аввалия, маҳсулоти гӯштӣ, маҳсулоти ширӣ, қаннодӣ, донагӣ, афшураю шарбатҳои табиӣ, обҳои ташнашикан, ҳамчунин маводи шустушӯиву ороишӣ, атрҳои дар корхонаҳои ватанӣ истеҳсолшуда, ҷиҳози маишӣ барои хонаю корхона, таҷҳизоти тиббӣ, доруворӣ, техникаҳои гуногуни ҳозиразамон манзури харидорон карда шуд. дар намоишгоҳ намудҳои дигари хизматрасонӣ аз ҷониби бонкҳо, ширкатҳои суғуртавию мобилӣ пешкаш гардид. гуфта шуд ки иштирок дар намоишгоҳҳо имкони муаррифии молу маҳсулот ва хизматрасониро миёни мардум васеъ менамояд. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон садҳо корхона ва марказҳои хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз менамоянд ки аз фаъолияти онҳо мардум чандон огоҳӣ надоранд. бинобар ин дар шароити иқтисоди бозорӣ ва фароҳам гардидани рақобати озоди фаъолияти соҳибкорӣ баргузор намудани чунин чорабиниҳо ҷиҳати ба даст овардани фоида бар мусоидати кор мебошад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш таъмиру аз навсозӣ ва бунёди 240 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст. дар баробари ин бо саҳми сокинон ва соҳибкорони ноҳия роҳҳои маҳаллӣ низ мунфаш карда мешавад. Исмоили соҳиб Назар ва Мусои Нур Муҳаммад дар ин хусус гузориш омода карданд. сокинони ноҳияи Вахш дар самти созандагӣ таҷрибаи хуб дошта дар доираи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тасмим доранд ки аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 240 иншооти гуногунро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд ки дар баробари таъмини инфрасохтори маҳал ва муҳайё гардидани шароити мусоиди кору рӯзгор ҳамчунин садҳо нафар бо ҷойи кор таъмин мегарданд. ҳамзамон баҳри тақвияти инфрасохтори маҳал иқдомҳои зиёди ободонӣ дар самти таъмиру аз навсозии роҳу пулҳои мошингузар дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо маром идома дошта дар ин кор саҳми аҳли ҷамоатчигӣ муҳим арзёбӣ мегардад. тибқи иттилоъ то ба имрӯз дар ноҳия беш аз 30 километр роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллӣ мунфарш карда шудааст ки қисмати муайяни он ба ҷамоати деҳоти Тоҷикобод рост меояд. ҳоло мунфаршкунии роҳ дар ҳудуди деҳот бо маром идома дошта дар анҷоми чунин корҳои созандагиву ободонӣ сокинону соҳибкорон ва он нафароне ки мақсади сафари ҳаҷро доштанд ҳиссагузорӣ намуда истодаанд.
тавре сокинон иброз менамоянд маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус сокинони ноҳияи вахш гардидааст ва сокинон тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда ба зиндагии шоиста ноил гардида истоданд. ба иттилои масъулини ҷамоати деҳоти Тоҷикобод соли равон роҳҳои мошингарди ҳудуди якчанд деҳаҳо мунфарш гардида барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол мусоид гардонида шудааст. тавре гуфта шуд, дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат қабл аз мунфаршкунии роҳҳо пулҳои мошингузар низ ба пуррагӣ таъмиру азнавсозӣ карда мешаванд. дар ин баробар бо ташаббуси масъулини ҷамоати деҳоти Тоҷикобод дар ҳамкорӣ бо сокинони маҳал дар доираи амалигардии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди деҳаҳо партовгоҳҳо ташкил карда шудааст. бо ҳамин гуна рӯҳияи созанда сокинони деҳоти Тоҷикободи ноҳияи вахш мақсад доранд ки дар заминаи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати боз ҳам беҳтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити кору рӯзгори худ минбаъд низ ҳамин гуна иқдомҳои марбут ба рушди маҳалро анҷом диҳанд. исмоил соҳибназариён, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи вахш, ахбор. имсол дар доираи корҳои созандагӣ 45 километр роҳҳои ҳудуди шаҳри Истарафшан таъмиру навсозӣ карда шуд. дар раванди корҳои ободонӣ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ низ назаррас арзёбӣ карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода ва Умарҷон Юсуфов. در نقشه چهاربینی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان به استقبال جشن مبارک و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ترتیب داده بنیاد و نوسازی 990 انشاءات سطحی گوناگون به مانند کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های سالمگردانی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، گیمنازی‌ها برای خوانندگان لیاقتمند، انفراستراکچور خدمت‌رسانی معیشی، سودا و نقلیات، فرهنگ و ورزش، استراحتگاه‌ها و یادگاری‌های تاریخی معماری و حفریاتی با آب خوش‌صفت نوشاکی تامین نمودن اهالی شهر و دهات توسط کافته مورد بهره برداری قرار دادن چاه‌های نو عمودی مطرح گردیده. در این برابر منفعش آبادانی راه‌های کلان نقلیاتگرد اهمیت بین‌المللی جمهوری و محلی داشته چراغانسازی و گلکاری و نهالشنانی دو کنار راه‌های کلان نقشه‌بندی کرده شده است. شادی‌آور است که تا امروز از 990 بند نقشه چهاربینی جشنی 553 عدد سربلندانه به اجرا رسانیده صدها نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند. در نقشه چهاربینی جشنی تا سال 2026 کنفرش و منفرش کنی و آبادانی و چراغانسازی نزدیک 130 کیلومتر راههای کلان نقلیاتگرد در مد نظر قرار دارد. نظر به معلومات گروه کاری شهری عاید به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تنها دوام 9 ماه و 20 روز سال 2024 با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سهم صاحبکاران وطن دوست و اهالی سخاوت پیشه 45 کیلومتر راهها منفعش با صورت گردانده شده است. در این دستاورد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان، صاحبکاران و اهالی سخاوت پیشه کمیته‌های محلی دلشاد برنا به نام اسماعیل سامونی، به نام عبدالخجل لطفی، جماعت‌های دهات چهارباغ، زرحلا، گلسرخ و نجامی سهم مناسب دارند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان کارهای منفرش‌کنی در شهر استرافشان در جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان منتظم ادامه داده شده ایستاده است. زیاده از 1 کیلومتر راه منفرش کرده شده ایستاده است. در شهر استرافشان 10 جماعت شهر استرافشان، 22 کمیته محله‌خانه شهر استرافشان و صاحبکاران و اهالی که در شهر استرافشان زندگانی دارند راههای شهر، کوچه، محله‌خانه را راههای اهمیت بین‌المللی جمهوری داشته و محلی داشته منتظم کارهای منفرش‌کنی ادامه داده شده ایستاده است. در مجموع دوام 9 ماه سال جاری تا این دم 45 کیلومتر راهها پورا منفرش کرده شده است. کارهای آبادانی سازندگی و از جمله منفرش‌کنی راههای کلان نقلیاتگرد اهمیت بین‌المللی جمهوری محلی داشته امروز نیز با استفاده از روزهای مساعد فصل تیرماه در شهر استرافشان ادامه دارد. فعلا با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان سهم صاحبکاران باننگ و ناموس و اهالی سخاوت پیشه با درازی 1 کیلومتر و پهنایی 12 متر راه اهمیت جمهوری داشته استرافشان جمهوری ازبکستان از موضع مؤسسه دولتی حفظ مادر و کودک فرزند وطن تا کارگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود سینا مدیکال منفرش گردانده شد. در بابت سری وقت و خودصفت به انجام رساندن منفرش‌کنی راه اهمیت جمهوری داشته راهسازان و اسطاها
نقلیات و تکنیک‌های گرانوزن و منفعل کننده و پخش‌سازنده جمعیت دارای مسئولیت محدود راه وحدت ناحیه به نام باباجان غفارov سهم بارز همراه نمودند. مزبوط بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار. در دوره کارهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه نورآباد در برابر دیگر انشاءات جشن کاخ فرهنگ با 500 جای نشست بنیاد گردیده ایستاده است. معلومات بیشتر در گزارش ایدیگل محمود. ساختمان کاخ فرهنگ ناحیه نورآباد در روند برنامه کوچانیدن بناهای معمولی تشکیلات و اداره‌ها از منطقه زیرآب شونده نیروگاه برقی آبی راغون با مرکز معموری شهرک دربند مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است تا در آینده انشاءات فرهنگی و دیگر زیربناهای علاوگی برای کارمندان ساحه فرهنگ مهیا کرده شود. کارهای ساختمانی در بنای قصر فرهنگ از سال 2009 آغاز گردیده همه ساله از حساب وزارت فرهنگ جمهوری مبلغ ضروری جدا می گردد تا بناکاران کارخانه استحصالی پولاد وابسته به آن کارهای ساختمانی را انجام دهند. از روی لایحه ساختمان بنای کاخ فرهنگ شهرک دربند در مساحت 6200 متر مربع برای 500 جای نشست و دیگر زیربناهای علاوگی بنیاد شده ایستاده است. بنای اساسی کاخ فرهنگ از 3 آشیانه کشاد و بر هوا عبارت بوده. داخل بنا از 87 کابینت و حجره‌های کاری از جمله تالار تماشابین، صحنه، آثارخانه، پونکت طبی، کابینت‌های کاری، کتابخانه، تالار خوانش، مهمانخانه، صنف انکشاف استعداد کودکان، آشخانه و دیگر زیربناهای علاوگی عبارت می باشد. با انجام کارهای ساختمانی برای کارمندان ساحه فرهنگ در بنای نو تمام شرایط‌های کاری مهیا می گردد تا هنرمندان در تشویق و ترغیب صنعت ملی و برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی سهم ارزنده خود را گذارند. سال جاری با مقصد سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی از حساب وزارت فرهنگ جمهوری مبلغ ضروری جدا گردیده با استفاده آن ساختمانچیان کارهای پیشبینی شده را انجام داده ایستادند. از آغاز ساختمان کاخ با حشمت فرهنگ ناحیه نورآباد رسا 15 سال سپری شده ایستاده است. اکنون برای اجرای کارهای باقی مانده از قبیل رنگ و بارکنی داخل بنا، کارهای آبادانی گرد و اطراف انشاءات و تجهیزات تالار و حجره‌های کاری وزارت فرهنگ را ضرور است که 10 میلیون سومانی دیگر صرف نماید تا بنای فرهنگ با تمام انفراساختار پیشبینی شده در قطار دیگر انشاءات ناحیه نورآباد به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا به استفاده داده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. ساکنان ناحیه درواز زمین‌های نزد حولگی را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده حاصل فراوان به دست می‌آورند. با استفاده از آب و هوای مناسب خواجگیداران در قطعه‌های علاهیده باغ‌های میوه‌دهنده بنیاد می‌کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش خوشنظر زیا. در даврони соҳибистиқлолии кишвар ба рушди соҳаи кишоварзӣ диққати махсус дода шуда баҳри пешрафту тараққиёти ин соҳа ва таъмин намудани аҳолӣ бо сабзавоту меваҷот аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. ин мақсадро ба назар гирифта сокинон ҷаҳду талош меварзанд то заминҳоро самаранок истифода баранд. сокини деҳаи кеврони ҷамоати деҳоти вишқарави ноҳияи дарвоз қаҳоров назаралӣ тӯли 24 сол мешавад ки ба ниҳолпарварӣ машғул буда замини назди ҳавлигӣ ва заминҳои бекорхобидаро ба боғи сабзу хуррам табдил дода самараи онро чашида истодааст. ноҳияи дарвоз аз сабаби он ки коҳсор аст ва камзамин аст мо ҳамин шароитро ба назар гирифта мисол ҳамин заминҳои назди ҳавлигӣ худро меваҳои гуногун шинондаем аз ҷумла нок, сев, анор, анҷир, шафтолу, гелос ва дигар намудҳо ки ҳозир ҳама шумо ҳамин наводҳое ки дар ҳамин ҷо шинондагианд вақти самар шуда вақти ғуни чини ҳамин ва мо ин дарахтҳоро самарок истифода мебарем ҳам мефурӯшем ҳам бозори ноҳияро аз меваи тару тозаи экологӣ таъмин мекунем. و باز برچی با داریم زنبور عسل که در وقتهای بکنان دیگاهی میکنیم از اون استفاده میبریم و زمین نزدیکی ما هر چند خوردن که باشد این ما مثال حاصل کارتوشکا را گرفتیم و شنوندیم حاصل بلگری قلنفر این حاصل تازه دوخته هستند و چینده هستند و در بازار میبریم میفروشیم
و باور که یک حصه همون زندگی خودمونه اگر که مثال آذوقه‌واری یک سال دو سال ما همین صاحب زمین رو پوش میکنیم هم معاش دولت میگیریم هم از زمین استفاده برده زندگی خود را نقص کرده ایم. این مردی زحمتکش و کردان در زمین نزد حولگی خیش در برابر کشت زراعت درختان میوه دهنده از قبیل سیب، انار، انجیر، انگور و نوک شنانیده که اکنون حالهایش در مرحله نشونمایابی قرار دارند و برای قانع گردانیدن طلبات استعمالی مردم ناحیه و ولایت با میوه‌های تر و تازه سهم خیش را میگذارد. در باغ بنیادنموده این نهالپرور بیش از 79 تن نهال میوه دهنده موجود بوده. قریب همه نهال‌ها در بهره بوده. امسال حاصل خوب به بار آوردند. تأسیس دادن سردخانه و پرورش نهال یک منبع رشد ساحه کشاورزی بوده. امروزها خواجگیداران زیاد در این سمت جهد و تلاش می‌ورزند. برای رشد باغداری خواجگیداران ناحیه تلاش می‌نمایند تا با رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکای پرورش محصولناکی باغ‌ها را زیاد نموده همچنین به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی نیز توجه نموده تلاش دارند که در آینده میدان چنین باغ‌ها را در تل و تپه‌ها وسیع‌تر نمایند. در این ناحیه کوهستان عائله‌های مقیمی در دهات اساساً در زمین‌های نزد حولگی و بکار خوابیده به باغداری مشغول شده منبع درآمدشان از همین حساب میباشد. اکثر باغداران ناحیه به این بخش سه درآمد کشاورزی توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند چون که از صادرات میوه‌های خوش‌طعم تاجیکستان که در بازار جهانی طلبگار زیاد دارند منفعت بیشتر دیده بدین منوال سطح زندگی خود و بازار ناحیه و ولایت را با میوه‌های تر و تازه تأمین می‌نمایند. خوشنظر زیان ناحیه درواز برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. سلامت و خانه آباد بمانید.